ama sa penina Lamka Talk en tu te navekun chibai tunia on kilak khedinga hi le Chivu ahia Chivu hi le tunai china bang le imi le sate ni olmo mama bana Manipura dia poimo na lian tak ni hiya singtang mi te bana meitei te tan phai na hiya Chandrakirti Park tulai min thang mama hiya wayong bol som namun hiya hiai am unai le tidim roda akipaya singat manoina singada panina ki pe chuka Behiang roda lamka panina kilometer som nga le gyat khong hi tuna lampi hoino lo ziagina Dakar thum lom lak khong akipaya tuna hiai muna Chivu ge da kiding ta Chivu bang chibanga amuna bang chi om hi yam ai kele bang chibang story ne ya bang chibang tang thu ne ya bang chibang nidanglai leng te na han suang te na phutwa inscription ni chi te na bolu hiam chi kha en suk ding hi yai kha Chivu ge ta hiya tuna ilu suk ding wa aban bana et suk na le atang thu omdan hil chen na nei so mi hi age ra pana gam la lo veilam panga iet sukle ya deal et lom tak mai oma yai deal hi le thei ten again danuna tukle khal lai tai na tu lai ta le kangi mo mo lo bana alam dang ma hi le yai kha sianggi ge lo pa hiam na te hiam chi bang le om ngei lo hi ja siang kil kel gi ge hi wai ja kina deal tam tak mun dang ate to te na thil lam dang deal lam dang igamwa om inei hoi ma uigama de man phama ma hi chi thei thei hi hiai deal kha apaida ni le hu ya asak kha Chivu deal Chivu chi alak sing namun ahwan sing namun oma wai chi tuite kha hiai deal a lu chuk zel hidana thei thei hi omdana hiai deal kha makle lom tak mai hi ya hiai deal bang chi dana om hiam bana hiai Chivu chi alak namun to bang chi dana kimat na ni hiam chi kha amuna iwa en to non ding Hiai imu chian ma banguna hiai Maharaj Chandrakirti Memorial Park chi kha honkhiakna na omta hiai kigel bang simna kon nei di Government of Manipur State Archaeological Office Department of Arts and Culture Foundation Stone of Maharaj Chandrakirti Memorial Park at Chivu Tonjang Village Chochanpu District laid by Sri N. Biren Singh Honorable Chief Minister Manipur in the presence of Sri L. Jayanta Kumar Singh Honorable Minister Arts and Culture Manipur Bana Puvi Hangkhan Lian Honorable Minister Agri Veti and AH Manipur Le Pugin Swan Hauzo Honorable MA Singat AC Tena Apaita December Nisom Lekwa Sangni Le Som Le Sagi Sep Non Nia Khap Hiai Honkhiakna na neita wahi tuna Chivu khuk pi tung to tawa hiya tunina zogam.com team member te leng tam tak kha hiai Chivu khuk pi ve heading ina akihoa amau tena tuna chitui Chivu tui kha lakna nei lelwa kwa peuten kha hiai Chivu tui kha kingai na ma ya ajia ga hi le tuai nek lel te bang loina hiai mun kha ipui pa pana chiana huan nau chi lakhiakna hi manina ipui pa te chine kai jiagena ho kha pewin kha kingai na in chin inei bang chia ta i botol che ta ki thunin chin hwai ina ki pai pi zel ki sak thei pi wai tak lenga hi chi kon be lab de wai lu sei expedition hiai lama kwan te kha hiai Chivu muna kha sepai meitei sepai zanga to major ni ki ke ma hi wa wai muna om laiuna i meitei ten wai te na chiam te na tam tak bolina suang bang leng tam takana phutwa ama sa pending na yai suang ma sa pen nai nei dingwa yai suang ma sa hi le tuna ase simma ma ta chiang le chiang non ke ya himale yai suang gel pi pen wa hi le major wai se pai zanga makai major ni telem dana yai agel wa hi amau te na yai suang chau phut loina ya ki ma kiang ale chiam te na tuam suang tuam tam tak phu na nei wa tuna ya major ni telem suang phu na kha yen khin ta tuna aban banina ento non ni wa meitei major ni te suang phua panina lam som ni khong hi dinga wa panina ya suang phu khata no na yai suang phu kha hoi deu ni vel dingwa hiai pen kha hi le Manipur emblem ma hi hiai kha hoi taga ki gela hi hoi taga ki bol hi hi ma le
kisu se simma ma ta hiai anwai ale mei te pau in bang hiam agelwa hima le asiat lua tak zia kina agelu athi thei non ke ya poima ma maya hima le hiai in et sak tam tak nei din ngai tua huaya azia ka hi le hiai ya mei te na hiai ya emblem kha hiai ya chiang taka gel hiao hi bana hiai ya pana lam som weldinga suang phu khata omno na wain bangen saka banggen na yam chi kha abanin to non ni ya suang phu thum na yom non tawa ya suang phu ye le om jini taka bola hi mela himale hiai pen kha ana tanta himale hiai pen yon le hiai kha khe kha poma bang khe kha kwa khe kha pi yam chi chu bang ma chit na agel na om lo zia gina athe hak ma maya hiai tung to ni na tuwa eilam sing tang mi te ni chidinga ivei ma wa hi le hiai te tung to na tuwa Manipur government in leng Chandrakirti hiai pen kha ni danga mei ti leng te wal zo na hi cha chiam te nau wai tua kha Chandrakirti pa khon bol so mu hiai kha gen le sak tam ma hi chi kha ige na hi tuna hiai chitui khu ka yom tawa hiai muna kha hiai tuyong pai te kha nidanglai ana laun chin wai huan je lun chin wai apana kha chi ana bol khe je lu hiya alam dang na ma hi le hiai saklami et to le a khuk di da nai ke anak di da nom tuan lo hi ma le hiai tuyong luang in hiai kha al mo ka hiya nidanglai na tu lai bang ina chi khong nuwa ma hi jen ke ya hiai pan chi tam takina na bolwa wai te kha anania ipule pa te ana ki to del wa hi chi kha iphok suwa lamdang le igama de go man phama ma hi chi phok thakai bana ya tui luang da ni achule dena ideal ge na luang lu ta hi cha kha ana kom lo himale ya pana kha tui pot mai ale lam taka pathian wal zol na chi lo thei lo lenga hi yai chivu munin kha poimo na tam tak man abi kina Manipur state adi na poimo na tam tak oma meitei te den aigen ma bangina a story atang thulang khata meitei ten le komun pia hi chiu ei sing tang mi ten le ni danga pana kapu ka pawa pana kachilak na u chi wai ja kina hiai chivu muni chi kha Manipura de mun poimo tak mai hovel phun pia mun poimo Jerusalem sa kho tenga de mun pia hi bangdan dewa kha ei Manipur tia de kha yai chivu mun poimo taka hiya wai ja kina kwa pe igama gole aman phatak tak te kha kwa pe te na amun mama athu chawa za khilon amun mama mu khiaina igam agauman pha ahi dan te kha phok soina amun mama in muleng eitena suthupi bana anei tu hi na tak tak kha eiten wajang leng anei tu hi na tak tak eitia ding ma hi chi kha phok thakina igama gauman phate kwa pe te na amuna mu somina amuna va et khiak som ding ina yai Lamka Talk tung to ina ikichia la hi ka ki pa ke